Reka twongeye tubasuhuze kandi tubashimiye inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kwa mukomeje kubana natwe hano kuno muyoboro. Hano tubatambutsa ibiganiro byiza birimo n'amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Nge nitwa Ruben Masengesho nje kubagezaho amakuru agezweho mu hano masaha. Ndazikubwira ko Kabera Warema yabwiye abadepite ko nta bushobozi afite bwo kubuza inkuba gukubita, kandi azakubwira ko i Kigali abaca inyuma bo bashakanye batinya kamera ziri mu maroji. Mu karere ka Rubavu ho polisi yafashe magendu y'inzoga za miliyoni 2 amafaranga y'u Rwanda. Kandaza kubabwira ko hanze y'u Rwanda muri Cote d'Ivoire imyuzure imaze guhitana abantu 59, naho muri Uganda General Muhozi yaganiye n'abayobozi ba National Media Group ku ifungurwa rya NTV Uganda, Spark TV ndetse na Daily Monitor. Naho muri Republika Demokarasi ya Kongo muri iki gihugu, leta y'iki gihugu yaciye amarenga ko itazasenya umutwe wa FDLR. Nizo ngingo tugiye kubakira hano makuru yacu, reka mu kanya gato katarambiranye tuze tuyarambura. Reka tutangire kuri inkuru ivuga yuko Kabera Warema yabwiye abadepite ko nta bushobozi afite bwo kukubuza inkuba gukubita. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA, Kabera Jules, yabwiye abadepite ko ikibazo cy'inkuba nubwo gihitana abantu benshi, gukubita kwazo bisa n'ibidashoboka kubihagarika, uretse gusa ingamba zo kuzirinda no guhangana yangizwa nazo. Ibyo bigarutseho kwa 30 Kamena 2026 mu kiganiro yagiranye n'abasenateri hamwe n'abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga bumwe bw'abanyarwanda ndetse n'umutekano. Ni ikiganiro kibanze kuri gahunda REMA ifite yo gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira no guhangana n'ibiza. Perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga bumwe bw'abanyarwanda n'umutekano Murangwa Ndangiza Hadija yagaragaje ko mu iteganyagihe rya 2025 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyari cyatangaje ko hateganijwe imvura nyinshi n'imiyaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Senateri Murangwa yerekanye ko imibare igaragaza ko kuva muri Mutarama 2024 kugeza mu Kuboza uwo mwaka ibiza byishe abantu 191, bikomeretsa 188, bisenya inzu 128, byangije kandi inzu zirenga 2005 hamwe n'imyaka yari iri kuri hegitare 1355, kandi byahitanye inka zirenga 44 n'andi matungo arenga 3000. Ibiza kandi muri uwo mwaka byangije amashyamba yari kuri hegitare zirenga 300, byangiza ibyumba by'amashuri 81 n'ibigo nderabuzima 2, ibice by'imihanda 69, ibiraro 42 hamwe n'imiyoboro y'amashanyarazi 34. Mu bihumbi 2025 ariko Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yari yagaragarije abasenateri ingamba zihari zo gukumira ibiza, ariko mu mwaka ushize wa 2025 byarakomeje aho byahitanye abantu 130 harimo abishwe n'inkuba. Mu bihumbi 2025 kandi biza byangije inzu zirenga 1800, imyaka yari iri kuri hegitari 1100 mu gihe byishe amatungo 100. Ni mu gihe muri uyu mwaka turimo kuva muri Mutarama kugeza ku itariki ya 11 Werurwe ibiza birimo inkuba n'inkangu bimaze guhitana abantu barenga 28 hirya no hino mu gihugu. Ibyo byatumye abasenateri babaza uburyo ibikorwa byo gukumira ibiza bikorwa n'uburyo ibikorwa remezo byo kubikumira bigezwa ku baturage, maze umuyobozi mukuru wa REMA Kabera Jules avuga ko igihugu gihura n'ibiza kuko hari ibikorwa biba bitakozwe mbere yo kubikumira bijyanye no kurengera ibidukikije, ariko hakaba n'ibindi badafite icyo babikoraho. Yagize ati mwakomoje ku nkuba ariko nta ruhare rutaziguye tubigiramo kugira ngo tubuze inkuba gukubita, icyo dukora ni kugira ngo tuzirinde. Yagaragaje kandi ko ariko mu ngamba bafata muri rusange bahera ku bushakashatsi bwo kumenya neza amakuru ajyanye n'imihindagurikire y'ibihe n'ingaruka yateza kugira ngo babone gushyiraho ingamba zo kwirinda
cyangwa guhangana n'ibiza bidashobora kwirindwa. Raporo ya Minisiteri y'Ibidukikije igaragaza ko mu myaka 9 yashize kugeza mu 2023 inkuba arizo zahitanye abantu benshi kurusha ibindi biza mu Rwanda, aho zahitanye abantu 538 mu gihe inkangu zahitanye abantu 425, imvura nyinshi hitana 315, naho imyuzure ihitana 307. Dukomereze mu karere ka Rubavu tubabwira ko polisi yafashe magendu y'inzoga za miliyoni 2 amafaranga y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba yerekanye imodoka zafatiwemo inzoga zifite agaciro ka miliyoni 2 amafaranga y'u Rwanda zari zitwaye mu buryo bwa magendu. Abari bazitwaye bari bakoresheje amayeri yo kuzihisha mu myanya bagenzi bicaramo, babanje gukora munsi y'intebe y'imodoka bakahahindura imiterere, icyo bita kuyibaga. Izi nzoga zafashwe n'izo mu bwoko bw'imivinyo itukura cyangwa se vin rouge zingana n'amakarito 22, aho zafatiwe mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi kuwa mbere tariki 29 Kamena 2026. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yavuze ko abakora ubu bucuruzi bw'amagendu bakoresha amayeri menshi bagafata imodoka bakayihindurira imiterere, ariko ko polisi yabatahuye. SP Twajamahoro yaboneyeho kwibutsa abaturage bagikora ubucuruzi bw'amagendu ko bivamo kuko ibikorwa byo kuharwanya bigikomeje. Dukomereze mu mujyi wa Kigali tubabwire ko abaca inyuma bo bashakanye batinya kamera zo mu maroji. Bamwe mu bafite amaroji mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bavuga ko amabwiriza abasaba kugira kamera ari bimwe mu bikomeje kubateza igihombo cyane. Bamwe mu bafite amaroji mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bavuga ko amabwiriza abasaba kugira kamera ari mu bibateza igihombo cyane. Bamwe mu baganira uko Leta y'Imuzi bayibwiye ko kuba barashyiriweho amabwiriza abasaba kugira kamera zigaragaza uwayinjiyemo ndetse no kugira ibitabo bandikamo abakiriya bayagannye hari bimwe mu bikomeje kubateza igihombo gikomeye. Bemeza ko abakiriya benshi babagana batinya kamera ndetse banga ko babandika ku bitabo bigaragaza abantu bose baba bakiriye, ndetse biri mu bituma batacyunguka. Bavuga ko abantu benshi bajya mu maroji biganjemo abashakanye batinya kamera no kwandikwa kubera gutinya ko hari igihe rimwe na rimwe bishobora kuba ibimenyetso bigaragaza ko baca inyuma abo bashakanye. Dukomereza hanze Rwanda tubwire ko imyuzure imaze guhitana abantu 59 muri Cote d'Ivoire. Umuvugizi wa guverinoma muri Cote d'Ivoire Amadou Coulibaly yabwiye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ko imyuzure imaze guhitana abagera kuri 59, abandi bagishakishwa. Yabivuze ku itariki ya 1 Nyakanga 2026 agaragaza ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje. Iyi myuzure yatewe n'imvura nyinshi imaze igihe igwa muri iki gihugu, aho guhera kwa 29 Kamena 2026 yatangiye guteza imyuzure ikomeye mu mijyi irimo n'uwa Abidjan. Si muri Cote d'Ivoire gusa iyi myuzure yibasiye kuko no mu bice bitandukanye bya Ghana birimo n'umurwa mukuru wa Ghana Accra, naho abagera kuri 12 bamaze kwicwa n'imyuzure. Inzego z'ubutabazi muri Ghana zagaragaje ko ibikorwa by'ubutabazi byagoranye cyane kubera ubwinshi bw'amazi n'uburebure bwayo, ku buryo byabaye ngombwa ko bitabaza ingabo ngo zibafashe mu bikorwa by'ubutabazi. Reka dukomeze no muri Uganda tubwire ko Jenerali Muhoozi yaganiriye n'abayobozi ba National Media Group ku ifungurwa rya NTV Uganda, Spark TV ndetse na Daily Monitor. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yahuye n'ubuyobozi bwa National Media Group baganira ku kibazo cy'ifungurwa ry'ibitangazamakuru by'iki kigo birimo NTV Uganda, Spark TV ndetse na Daily Monitor biherutse gufungwa. Ku 28 Kamena 2026 nibwo
nibwo ibi bitangazamakuru byahise bihagarika ibiganiro nyuma y'uko inzego z'umutekano zigose ahakorera National Media Group ari nacyo nyiri ibi bitangazamakuru. Byakurikiye kandi ubutumwa bwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba banyujije kuri X, aho yavugaga ko hafashwe icyemezo cyo gufunga ibyo bitangazamakuru, anagaragaza ko hari gahunda yo gukaza ingamba ku bitangazamakuru bivuga ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Mu butumwa bwe yagize ati muzehe cyangwa se Perezida Museveni yemeye gahunda yanjye yo gufunga NTV na Monitor, tugiye kubishyira mu bikorwa. Yakomeje avuga ko inkuru mbi mu gihugu zigomba kujya zinyuzwa mu buyobozi bwe mbere yo gutangazwa, aho yagize ati kuva ubu inkuru mbi kuri Uganda zigomba kubanza kwemezwa n'ibiro byanjye muri Uganda. Ntabwo nemera ibijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Itangazamakuru rigomba guhabwa umurongo n'abaharaniye impinduka. Kuri uwo munsi Andrew Mwenda akaba n'inshuti ya Jenerali Muhoozi yavuze ko yagiranye ibiganiro n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse nk'abayobozi ba PRU, bemeranya ko baza gufungura ibi bitangazamakuru vuba. Yagize ati cyakora tuzabanza kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bw'ibi bigo, nzabamenyesha igihe tuzakorera iyi nama. Nyuma y'iminsi 3 Mwenda atangaje aya makuru, New Vision yanditse ko Jenerali Muhoozi n'ubuyobozi bwa NGM cyangwa se National Media Group bahuriye Entebbe baganira kuri iki kibazo. Ni inama yabereye mu biro bikuru by'ingabo zidasanzwe za Uganda biri Entebbe, byitabirwa na nyiri NGM cyangwa se National Media Group Rostam Azizi n'umuhungu we Sam Azizi ndetse n'abandi. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko leta ya RDC yaciye amarenga ko itazasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwongeye gukerenza umutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze imyaka hafi 30 ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu, nyamara uteza umutekano muke ku Rwanda no mu karere. Umwaka umaze kurenga u Rwanda na RDC bigiranye amasezerano y'amahoro bifashijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusenya umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho n'ingingo z'ingenzi ziyagize. Kwa 27 Kamena 2026 umujyanama wa perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika Mossad Boros yagaragaje ko aya masezerano yasinywe Washington atari kubahirizwa. Boros yavuze ko ku ruhande rwa leta ya RDC yagombaga gusenya umutwe wa FDLR itari kubyubahiriza byibura mu bice igenzura bitesha agaciro ibyo iyi leta yavugaga kuva mu mpera za Werurwe 2026 ko yatangiye gusenya uyu mutwe. Mu kiganiro n'umunyamakuru Mark Perlman wa France 24, umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Meya yabajijwe impamvu ubutegetsi bwabo butari gusenya FDLR, agerageza kwerekana ko urugamba rwo muri teritwari ya Uvira rwabaye mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 rwaburijemo iyi gahunda. Urugamba rwa Uvira rwahanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo, FDLR na AFC M23 hashize hafi amezi 3 amasezerano y'amahoro ya Washington ashyizweho umukono. Umuyaya yagaragarije umunyamakuru ko mu nama y'umutekano yahuje intumwa z'u Rwanda, RDC na Amerika nyuma y'aya masezerano zemeranyije ko abarwanyi ba FDLR bo bari muri ibi bice bitandatu birimo 5 bigenzurwa na AFC M23 na kimwe kigenzurwa na leta ya RDC. Uyu munyapolitike yasubiyemo ko leta ya RDC ifite ubushake bwo kubahiriza amasezerano. Umunyamakuru amuca mu ijambo aramubaza ati ariko ni muri gusenya FDLR uri kuvuga ko bitashoboka bitewe n'ikibazo gihari? Muyaya yahinduye imvugo abwira umunyamakuru ko FDLR hari urwitwazo rw'ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko ngo mu 2020 ubwo Felix Tshisekedi yari amaze umwaka ari perezida hari bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bacyuwe. Ikiganiro cyarangiye umuvugizi wa guverinoma ya RDC adasobanuye impamvu muri iki gihe perezida wabo atacyubahiriza inshingano yo gusenya uyu mutwe w'iterabwoba. Leta y'u Rwanda igaragaza ko aho gusenya FDLR nk'uko amasezerano ya Washington abisaba, ubutegetsi bwa RDC bwarushijeho gukorana nawo byifatanya mu rugamba bihanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Ni naha dusoje amakuru yagezweho muri ano masaha. Tubashimiye ko mukomeje kubana natwe. Nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.